ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hagiye hatandukanye. Komeza ugire impagarike n'ubugingo. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 2024, tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda, makuru y'umugoroba. Makuru muragezwaho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama. Nizere ko muri amahoro. Turi amahoro mushakamba, turaho turakomeye. Natwe ni amahoro rwose. Uyu munsi hari izihe ngingo tugiye kuganiraho muri uyu mugoroba? Dufite ingingo zigera muri 3. Ingingo ya mbere iravuga ngo ukuri kubivugwa ipeti muri Warikare. Hari inkuru zirimo zicicikana zivuga ko FRDC n'abayifasha bavanye M23 ARC ahitwa ipeti muri Warikare. Ibyo turabivimuzi n'umuzingo. N'inkuru turareba Kinshasa nanone mu biganiro. Ibyo biganiro bifitanye isano na AFC M23. Bizaberaho ibyo biganiro? Ni ibiganiro biza kubera i Kampala. Biraza kubera i Kampala. Ubu ni ikiyongere rero, umva tuzi ibiganiro bya Nairobi, bya Rwanda, ubu tugiye kujya tuvuga n'ibiganiro bya Kampala. Kampala biriya ni ibya kabiri, hari ibindi byapfubye ngira ngo urabyibuka. Hari ibindi byapfubye n'abagiyeyo baranabafunga. Yego. Ngira ngo urabyibuka. Ubwo rero biriya ni ibindi bya kabiri. Ubwo intumwa zagiye ziyobowe n'uwitwa Lambert Mende. Ngira ngo uramuzi, ariko intumwa zagiye ni abadepite. Yego. Kuko bafite urwandiko rw'inzira rubaherekeza bitwaza rugaragaza ko boherejwe mu butumwa twasinywe na Vital Kamerhe nka perezida w'inteko ishinga amategeko. Ikindi tuza kureba rero, Lawrence Kanyuka yasohoye itangazo. Yego. Yasohoye itangazo tuze kumenya icyo rivuga. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi mu bya politiki, ni umuvugizi wa AFC M23. Yego. Reka tudatinze rero turebe ukuri kubivugwa kuri peti. Peti hariya muri Warikare ni hafi ya Pinga. Peti yabaye peti. Ejo nibwo hatangiye, ejo ku itariki 8 nibwo abakongomani batangiye gukwirakwiza amakuru yanditse. Yego. Avuga ko bamaze gukura abasirikare ba ARC M23 mu gace ka Peti. Bavuga bati imirwano irakomeje. Hari n'uwo nabonye yanditse ati turakomeza kugera Karimbe. Noneho bwana Mushakamba, ikigaragara cy'imirwano yabereye hari ipeti, bari bateye, hari ukuntu bihishahisha bakinjira bagatera ucengezi. Noneho haza kugwamo abasirikare 3. Habwa abasirikare 3, ntabwo ari abakongomani. Yego. Abasirikare 3 nabo mu ngabo zira zituruka mu mahanga. Ntabwo turamenya barwana ku ruhe ruhande. Barwana ku ruhande rwa FRDC. Barahaguye. Turamenya niba ari ab'i Burundi, niba ari aba Tanzania, niba ari aba Afrika y'Epfo, niba ari bese bari aba muri Samidiarasi. Ya bihugu 3. Ariko haguye 3, noneho imirambo yabo isigara aho ngaho. Barongera bagaruka baje gutwara ya mirambo, barahakubitirwa nanone. Barahakubitirwa. Ubwo rero hari ukuntu M23 ibitaza. Yego. Kugira ngo babone neza baze bahageri bakubite neza. Bo bakagenda bavuga ko bayihakuye. Ariko nta simamya ko ntibanabigerageza, ntibanabishobora. Ariko nawe wabikurikiranye. Nibyo nanjye bwana Sentama, makuru nge mfite. Ejo peti barakubitiwe pe. Barakubitwa bimwe by'intangamarara, bimwe bikomeye koko. Rero igitangaje nuko kubuzi neza ko umuntu yakubiswe, bugacya arimo yamamaza yivuga ngo yarakubise, yambuye. Ukibaza M23 yakubise umwanzi irangije irahunga, yamukubise. Ibi rero ni ibihuha kuri Kinshasa babikora kenshi, si rimwe si kabiri si gatatu babikora bagashyira hanze ibihuha bemeza. Natangiye kubibona ejo nimugoroba kuri bamwe mu banyamakuru bo muri Kongo,
bavuga ko ngo M23 yivanye peti, ariko nanone ku manywa batangaje ko cya mu gitondo ko imirwano ihari, nako bavuga ko ngo M23 ngo yambuwe peti. Ntabwo M23 akambugwa peti Katanyama zahageze ngo zireke kwifotoza bya bindi nyankunda kubabwira no kwigaragaza, bahita bagaragaza ikimenyetso simusiga kigaragaza ko peti bayifashe. Ese ubundi barafata peti batarafata ikibuga cy'indege cya Pinga? Hari nabo nahoze mbona bavuga ngo M23 yambuwe Pinga, yambugwa peti, ngo ni ibice ngo bigera muri bintu. Ukibaza M23 ubundi iyo Pinga ko nabonye benshi bari bagiye bavuga ngo M23 ntiyayifashe, ubundi iyo Pinga kuki bari kuvuga ko yambuwe kandi bo bari banze no kwemera ko yafashwe? Ibyo rero ni bigaragaza ko bagenda bisubiramo ikiriho nta ndege ndetse n'abari hariya ikiri gutuma barwana bariya bari mu bice bya peti n'ahandi ni inzara ibamereye nabi ngo barebe ko M23 yasubira inyuma bakarwana, yasubira inyuma indege zikabona kugwa peti, noneho bakabona ibiryo, bakabona amasasu, bakabona n'ibindi bitandukanye, ariko peti rwose iracyari y'intare zasarambwe, cyane ko n'ibihamya bakoresha bitumvikana. Nta gihamya gifatika kigaragaza ko M23 itari peti. Rero ibingibi ni propaganda yabo, kuko ni ibyifuzo byabo bashyira hanze, kuko babona abaturage bakomeje kumva mu majwi ngo M23 yafasha yakoze ibi, iri kwica abasirikare ba FARDC, iri kwica aba FDLR, bagahitamo nabo gushaka ikinyoma bakubita hanze kugira ngo bakitwaze barebe ko hari icyo cyabafasha mu gukomeza kuyobya abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bakurikira amakuru. Ibitangazamakuru byabivuzeho, yaba ibyo mu Rwanda n'ibindi ntitwabiveba, kuko nyine ni amakuru bakiriye, ni imboni zabo zishobora kuba zababeshye, ariko M23 ntabwo yigeze itakaza habe na gatoya. Kandi yivanye peti, yivanye muri ibyo bice, yabivuga nk'uko yatangaje ko yivanye Kamandi. Ngira ngo Bwana Sentama M23 ntiyatinya kugaragaza ko hari ibice yambuwe cyangwa se yatakaje, cyane ko n'ejo bundi yabivuze, na Kanyuka yashyize hanze itangazo yari kubivugamo. Nibyo aba yabivuze, ariko ntabwo byabayeho, ni propaganda, ni bya bindi bita propaganda, aho uwo mu Rwanda ashobora gukoresha ibitangazamakuru kugira ngo aguce intege, na babandi bari bagushyigikiye bakuveho kuko bumvise ko hari aho yakwambuye, bumvise ko nta ntege ugifite. Ibyo ngibyo sinzi niba rero dukomeze kuri iyi kurikiraho. Yego, twakomeza Kinshasa nanone mu biganiro. Ibi biganiro rero biravugwa ko Kinshasa ijya mu biganiro, kandi twabonye ibimenyetso kugira ngo wafungura rwa rwandiko niba rufite rw'inzira. Urwandiko rw'inzira rw'abadepite ba Kinshasa, rw'abadepite bagera muri bangahe, hari abo nibukamo, hari uwitwa Rwakabuba Magi, umukobwa wa Rwakabuba Shinga, avuka muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'abandi, ariko ngira ngo warufungura tukabareba. Reka nze tundufungure uhite ubabona. Yego, ngurwo urwandiko rw'inzira, ariko babigize ibanga, ntabwo bashaka kugaragaza ko bagiye mu mishyikirano. Turaza kubibona. Ruranditse ngo ordre de mission nomero 135 cab p ubwo ni parlement. Reka dukomeze ngo les personnes dont le nom et qualité repris ci-dessous sont désignés pour effectuer une mission officielle à l'extérieur du pays. Abantu amazina yabo agaragara kuri uru rupapuro bahamagariwe gukora ubutumwa hanze y'igihugu, ngo ni hanze ya Congo. Il s'agit de
uwa mbere ni nabo bayoboye ni honorable Mende Omaranga Lambert député national, uyu niwe uyoboye izi ntumwa. Undi ni Mbusa Machozi Joseph député national. Undi ni Rwakabuba Ribagiza Magi député national. Undi ni Kurungu Dug député national. Undi ni Bakabi Abusa Emmanuel député national. Undi ni Draza Atsure Jean-Claude député national. Undi ni Byaruhanga Utike Moïse député national. Undi ni Irkane Unene Gracier de Saint-Nicolas député national, nawe ni député. Undi ni Njabu Ngabu Floribert député national. Undi ni Nzanzu Kasivita Karli, uyu yahoze ari na guverineri, niwe wasimbuwe na etat de siège hariya muri Nord Kivu député national. Undi ni Rumashana Muhozi Riki conseiller au cabinet du président. None uyu ni umukozi muri presidence. Ni abantu bagera ni abadepite 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 n'umukozi umwe wo muri presidence. Noneho ahantu bagiye ni Kampala muri Uganda. Noneho bakavuga bati objet de la mission, impamvu bajyanye prise de contact avec le groupe d'amitié RDC Uganda. Ngo kujya kubonana n'itsinda ry'ubucuti yego bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Biratangaje kuba misiyo y'abadepite yagenda ari prise de contact dire igihe bizamara ni iminsi 8. W'ijuru yego. Noneho date de départ bazagenda kuri 12 z'uku kwezi. Ubwo ni done turi 9. Yego. Ubwo no kuvuga ni kwa kabiri. Noneho date de retour bagaruke kuri 19 z'uku kwezi. Noneho frais de mission à charge de l'Assemblée nationale. Ubwo inteko ishinga amategeko n'izabishyura. Moyen de transport avion, uburyo bwo kugenda bazagendera mu ndege. Les autorités tant civiles, abayobozi ba gisivile, militaire que consulaire, ba gisirikari ndetse n'abo muri ambassade na consulat sont priés de leur apporter concours en cas de nécessité. Basabwe kubafasha mu gihe baba bakeneye ubufasha. Urupapuro rw'inzira rwasinywe ku itariki 7 z'ukwa 11 kugira ngo umusibe ejo hashize. Yego. Rusinywa na Vitale Kamere rwa Kanyiginyi. Rwa Kanyiginyi Nkingi. Ndabona banditse Nkanyiginyi. Rwa Kanyiginyi. Hariho rwaye imbere nubwo mbona batabifatanya. Rwa Kanyiginyi Nkingi. Inkingi. Yego. Amazina rero niyo ajya atuma banamu. Ntabwo ari amakongomani. Ubundi ngo ni Rwa Kanyiginyi Nkingi. Bwana Sentama uribaza uti era prise de contact koko nibajyanye igomba kumara iminsi 8. Reka duhuze ibintu. Uribuka bamwe bigeze kujyayo ariko babatongereye bati ntibisohoke ntibimenyekane ko yego mwagiye kuganira. Bagerayo amakuru agatambuka bikamenyekana ko bagiye gushyikirana na AFCM 23. Nabwo babihungaga bavuga ngo bari bagiye guhura na groupe d'amitié. Yego. Ngo ni itsinda ry'inshuti. Ni itsinda ry'inshuti za Kongo na Uganda. Banga kuvuga ko ari itsinda riturutse muri AFCM 23. Naha rero rya tsinda riragarutse. Ibi bisobanura ko iri tsinda ry'ubucuti riba muri Uganda, riba muri Kampala, kandi tuzi ko perezida wabo akubutseyo
avuyeyo hanyuramo umunsi umwe AFCM 23 intumwa zayo nazo zijyayo, yego, babonana na perezida wa Uganda. Ngira ngo ni ku itariki zingahe, hari kuri 30 ni Tshisekedi yagiyeyo kuri 30, abandi bajyaho ku itariki ya mbere, hanyuzemo umunsi umwe bajyaho ku itariki ya mbere y'uko nguko kwa 11, we avuyeyo kuri 30 z'ukwezi kwa 10. None aba bagiyeyo kandi nta handi bigeze bamenyera ibyo intumwa za AFCM 23 zaganiriye na perezida Museveni. Iki nticyaba aricyo kibajyanye utunzeho itoroshi ukareba neza. Birigaragaza ko bajyanwe n'ibiganiro no kuganira na M23 kuko n'ibisa n'ubusanzwe na Tshisekedi yajyanweyo nabyo. Na Tshisekedi yajyanweyo no kuganira cyangwa se no kwinginga, gusaba kwinginga M23, cyane ko wari karigeramiwe. Bwana Mushakamba, hari ikintu dukwiriye kwitega. Ngira ngo mu makuru dutangaza kujyayo kwa Tshisekedi no kujyayo avuyeyo, kujyayo kwa intumwa za AFCM 23, byagaragaye ko Kinshasa ishaka imishyikirano iziguye. Kuvuga ya mishyikirano iri indirect, niko wanabivugaga. Kuvuga ni imishyikirano aho mu abashyikirana batarebana. Yego. Umwe agenda akaganira n'umuhuza, yavayo n'undi akajyayo. Ibi rero biragaragara ko ari iriya mishyikirano niyo yatangiye. Kuvuga bariya baragiye baganire n'uwagerageje kubahuza, ari we Uganda, ari we Museveni. Ikindi Bwana Sentama, bajyanwe n'ikintu cyumvikana babyandika. Tshisekedi ajyayo, abonye ibyo banditse ngo iby'umutekano, ibya operation Shuja, iyo Muhozi na Nuza naciwe bari buhure barabivuga, ariko ngo prise de contact. Si nibyo gusa, ngiye nkunda gukurikira televiziyo yitwa RTNC. Yego yabo. Ni Radio Television Nationale Congolaise. Cya gitangazamakuru cyabo gitangaza amakuru. Iriya nkuru nayo yatangazwa bakavuga bati intumwa z'abadepite ni abantu bakomeye mu gihugu, bayobowe na Lambert Mende Omaranga, bahuye na rya tsinda ry'ubucuti hagati ya Kinshasa na Kampala. Ariko nta na rimwe ibyo bintu biraba. Ariko se ubundi wumvishe ko harimo abantu bo muri Kivu y'Amajyaruguru cyane? Harimo abantu bo muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko si n'ibyo gusa. Buriya Lambert Mende mu kuba bamushyizeho ni umukongomani nabikuyeho. Yego. Burya ngo afite umugore w'umugandakazi. Noneho bakaba bamushyizeho ayobore kubera ku kasano afitanye na Uganda. Yego. Urabona ko ubushize Tshisekedi yagiye ajyanye na Minisitiri Gisaro. Yego. Aravuga ati uyu ubwo ari umuminisitiri uvuga ikinyarwanda, reka njyane nawe. Noneho ibintu birarushaho kumvikana. Abigenza atyo ajyayo. None n'ubu dore bashyizemo abavuga, ubonyemo nk'abangaye bavuga ikinyarwanda. Rwakabuba Magi avuga ikinyarwanda. Ese Rwakabuba Shinga turamuzi, yigeze no kwiyamamariza kuba abo bitaga abadepite ba kera babitaga ba komiseri du peuple. Harimo witwa ninde, urebe hasi uramubona, ni Rumashana. Harimo Rumashana Muhozi. Barimo batandukanye, bafite n'amazina ubona ko ari amagande nka Byaruhanga. Urabona byanga bikunda, harimo abantu bafitanye isano n'u Rwanda ndetse na Uganda, bo mu banyekongo. Ariko ukabona ko byanga bikunda harimo ikintu, ariko uko byagenda kose nta kindi cyagenza Kongo muri Uganda, nta cyagenza Kongo mu Rwanda bibaye ngombwa, usibye ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko bari kwamburwa rega byakomeye, none basigaranye. Uko ni ukuri. Hanyuma reka, kuko
buriya bamaze iminsi bakubitwa, barakubiswe igahira, barakubiswe ejo ikinyana, yego, barakubiswe muri bwito, muri bwito hafatiwe na majoro w'umu FDLR, yego, afatanwa n'abandi basirikare ba FDLR batatu, bafatwa ari 4, hari n'abagera mu 9 bapfuye hariya muri bwito. Nabo banyamahanga bashobora kuba ari abasadeke bafatiwe, bariya bo ni abasadeke nako barapfuye abo ni abasadeke bavuye peti, bakubitaho bakananirwa. Abarundi ngira ngo wabonye bagerageje kurwana hariya hajya kwegera Kivu y'Amajyepfo, hariya igabanira na Nord Kivu, baragerageje nabo bibukwa. Ejo bundi mu kibaya bazamura drone zimeze nk'inzige mu kirere, zirahanurwa. Unyibukije ko na Kamere ngo yavuze ngo abofisiye n'abandi basirikare ba FARDC basigira urugamba Wazalendo babashakira ibihano. Kamere we afite ibibazo n'abasirikare, hari uyoboraga hariya muri Ituri nawe bameranye nabi w'umujenerale, bameranye nabi, hari n'abandi barimo bameranye ugeraho n'iyi saruti ibatereye Nduhungire, saruti Cirumwami yateye nayo yabaye ikibazo. Reka turebe ibyo Kanyuka yatangaje, wabidusomera cyangwa inkuru n'ibiri hafi. Reka nze nyiguhe, ni wowe umuhanga mu Gifaransa kundusha, byiza ko ari wowe nyiha. Ariko Kanyuka muri make ibyo yatangaje ntabwo biri kure y'ibirimo biba. Yego, muri make wenda umuntu abivuze mu gihe ukishaka. Kanyuka ibintu yatangaje yavuze ko reka irabonetse, ni itangazo ryo mu kanya ryo kuri iyi tariki ya 9. yego, nta mwanya rimaze, risohotse nyuma ya saa 6, kuko ndabona ryagiyeho saa 10:32. Riravuga riti mise à jour. Mise à jour ni nko ni bya bindi twita update. yego, mise à jour ni amakuru mashya, ni update. Update buriya mu Gifaransa bavuga mise à jour. Akavuga ati nous informons l'opinion publique que les forces de l'armée révolutionnaire congolaise ARC ont défait avec professionnalisme les forces coalisées du régime de Kinshasa dans leur détermination acharnée de violer le cessez-le-feu, de tuer les civils et de provoquer d'importants déplacements de la population. Turamenyesha abaturage muri rusange ko ingabo za ARC hasigaye zita ingabo, kandi n'ingabo koko urebye n'ibikorwa byazo. Ingabo za ARC ni ukuvuga Armée Révolutionnaire Congolaise, iyo tumenyereye kuvuga ngo ni M23, ubundi niko bayita, ni ARC. On défait zaburijemo, zakubise inshuro, kandi mu buryo bwa kinyamwuga, zakubise inshuro ihuriro rya Kinshasa, ry'ingabo za Kinshasa, mu mugambi wazo wo kurenga ku ihagarikwa ry'imirwano kuri cessez-le-feu, no kwica abasivile ndetse no gutera abaturage guhunga ubuhunzi bw'imbere mu gihugu. Agakomeza ati les forces de la coalition du régime de Kinshasa ont abandonné sur les champs de bataille des quantités impressionnantes d'armes lourdes et ont pillé plus de 150 vaches à Mushaki et ses environs avant de battre en retraite. Abati mbere yuko iri huriro ry'ingabo za Kinshasa rihunga, ryataye basize, ni ukuvuga bataye, birutse bata imbunda nyinshi ziremereye, n'izoroheje n'izitaremereye. Mbese zimwe iziremereye buriya ni ziriya zigenda ku modoka, cyangwa se bashobora no kuzitwara mu ntoki, ariko noneho bageraho bagera bakazihuza bakazifatanya. Nizo ngizi ziremereye bazitaye inyuma, barahunga. Nyuma yaho ubundi bagenda bibye inka zigera mu 150,
basahuye mu bice by'ahagana Mushaki n'ahakikije. Ariko hari abajya bibaza bumva ngo basahuye inka, bakibaza batese ku Mushaki bahageze bate ko hagenzurwa? Ubundi ntabwo bafite ingabo zo kuba bashyira buri hantu. Aba rero barasesera bakagenda gicengezi, inka bakazitwara nk'abajura. Ubundi niba wari n'urugo rwawe, umujura arinjira akakwiba, bibaho. Ariko ubundi umujura nta mbaraga bafite byo kuvuga ngo yaza akicara mu rugo rwawe noneho ibyo yashakaga kwiba akabirira aho ngaho. Yego. Rero bazihunganye basize intwaro nyinshi inyuma. Agakomeza ati les forces de la coalition du régime de Kinshasa ont abandonné sur le champ de bataille des quantités impressionnantes. Ibi nari mbivuze, aho basize imbunda ziremereye n'izoroheje, noneho bariruka barazita, bariruka bahunga bibye inka zirenga 150. Agakomeza rero ati nous rappelons que la non-assistance à une personne en danger est un acte condamnable. Ati birahanirwa, ni icyaha kudatabara umuntu uri mu kaga. Agakomeza ati à cet effet, ati kuri ubwo nous exprimons notre solidarité et notre soutien indéfectible à la population de Goma abandonnée à son triste sort par le régime de Kinshasa et condamnons les actes d'insécurité et de violence extrême contre ces citoyens sans défense. Ati tuributsa ko biriya nari mbivuze ko kudatabara uri mu kaga bihanirwa, aba ari icyaha. Noneho ati kuri ubwo turihanganisha kandi twifatanije mu buryo bwimazeyo n'abaturage bo muri Goma batereranywe mu kaga no mu gahinda batewe na leta ya Kinshasa, kandi noneho tukamagana ibikorwa by'umutekano muke n'ibyo guhohotera abaturage bigeze ahantu bikabije, byo guhohotera abaturage bo muri Goma badafite kivurira. Noneho akakomeza ati l'AFC reprouve avec la plus grande fermeté les actes de cannibalisme perpétrés contre les Congolais détenus Tutsis dans le cadre du programme d'exclusion et d'extermination des populations ciblées par M. Tshisekedi Tshilombo avec le soutien de son ministre de Justice Constant Mutamba. Avuga ati AFC iramagana bikomeye ibikorwa byo kurya abantu bikomeje gukorwa n'abakongomani, bikomeje gukorwa n'abashyigikiye leta ya Kinshasa, bigakorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi mu rwego rwo kubaheza no kubamaraho no kubatsemba. Abo baturage bakaba ari abaturage mbese bavuga ko Tshisekedi ariyo ntego ye kubamaraho no kubarangiza, kandi akaba ashyigikiwe na minisitiri w'ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Constant Mutamba. Banza Mushakamba, impamvu bavuze ko abishyigikiye ari uko nta na rimwe aba bantu barahanwa, abantu barya abandi, kandi aherutse no kubyivugira, aherutse kumwibonera abibwira perezida ati akamaro ka minisitiri w'ubutabera ni ukurengera, ni ugushyira mu bikorwa amahame amwe n'amwe y'amategeko no kurengera abantu badafite ubarengera. Ayo magambo yarayavuze, naramubonye, mushatse namubona muri iyo video, yabwiraga perezida, abantu bamuha amashyi cyane, yabivugaga mu rurimi rw'igifaransa. None rero urabona ko yateshutswe kuri iri hame, akaba nta muntu n'umwe urahanwa ku bakora biriya byaha. Hagiyeho guhana, hakabayeho guhera kuri Tshisekedi,
hakabayeho guhera kuri Kisekedi, hakabayeho guhera kandi ku ni basirikare shebuja bakomeye, ntabwo yahana shebuja, hakabayeho guhera ku basirikare bakomeye. Rero nta kintu yakora, ntacyo yashobora. Ngira ngo ibyo akora nyine n'ibyo ashoboye byo kujya mu mfungwa, izishwe n'izagize gute n'ibindi byose by'ikinamico bibera i Kinshasa. Kanyuka rero agakomeza avuga ati nous déplorons profondément le silence coupable des autorités de Kinshasa face aux tueries barbares accompagnées de scènes cruelles d'anthropophagie publique filmées et partagées sur les médias sociaux dans le plus grand silence des autorités. Dushatse twahinira aho ngaho. Ahangaha aravuga ati tubabajwe bikomeye no guceceka kwa Kinshasa, kw'abayobozi b'i Kinshasa, aho barebera ubwicanyi barbare buhubutse, burimo ubuhubutsi, burimo ubugome, buherekejwe aravuga sene n'ibikorwa bimwe byo kurya abantu, anthropophagie, byo kurya abantu, kandi noneho bakabarira ku mugaragaro habona, noneho bakanabifata amashusho bigakwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nko kubirata. Noneho rero ibyo byose bigakorwa ubutegetsi bwa Kinshasa bwicecekeye, bwatereye hagati mu ryinyo. Ibi ngibi arabyamagana Kanyuka. Ngira ngo Bwana Mushakamba, iki kintu Kanyuka yakoze cyari gikwiriye gukorwa na buri wese. Biranababaje, yaba umukongomani, yaba umunyamahanga, uwo yaba uwo ari we wese, ndetse na bya bihugu by'ibihangange, ya miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo buri wese yakakwiriye kwamagana iki kintu nk'uko Lawrence Kanyuka yabikoze. Nibyo biranababaje kuba umuntu muzima atinyuka agakwirakwiza video irimo umuntu urya undi. Bisobanuye ni ibyiza ari kugaragaza nyine, ari kugaragariza abandi ibyiza babarusha. Mushakamba, uravuga kumurya, enda abantu babyumva bakaba bibaza ko bamurya babanje kumuteka, enda bakamutekera ahandi hantu. Reka tubivuge uko biri. Aba yatwikiye mu mapine. Umuntu bakamufata ari muzima, bakamutera amabuye. Yego. Hari n'uwo batera amabuye bamuziritse amaboko kugira ngo adashobora kwiruka, bamuhambiriye amaboko imugongo, nk'uwo baherutse kwica hari kuri Intosho. Yego. Noneho umuntu bamara kumunoza n'amabuye yanegekaye, bagacana amapine, bakazana esanse, bakazana amapine, bakazana inkwi z'ibishyito, noneho bakamwotsa. Yego. Yamara gushya bakazana ibyuma, haba hari ababakatiraho inyama, babakatira inyama y'umuntu ariko ubona ari umuntu. Ikintu bagomba kumenya ni ngo bafata umuntu bakamwica urubozo, bakamushinyagurira, ubundi bakamutwika, bakamurya. Yego. Bakamurya, ukabona akasa igice cy'umubiri w'umuntu arariye, n'undi akaza ati nanjye, kandi byose bigafatirwa video. Ni nkaho mbese barabirata nkaho abakoze igikorwa giteye ishema. Nibyo rero Bwana Mushakamba, bya bihugu byirirwa bisakuza, bya bihugu bivuga ngo bihangayikishijwe n'umutekano muke, nta na kimwe turumva kivuga cyamagana iribwa ry'abantu hariya. Ibi bintu ni ibiki? Ni umuvumo aho FDLR yageze, umuvumo urahagerangwa. Rero ntabwo ibintu nusara ahandi baba babyumva, n'ahandi babyumva, usibye hari FDLR, n'ahandi hari FDLR ushobora kumva bihabaye. Ariko nyine ni ingaruka za jenoside zikomeje, nk'uko n'umujyanama w'umunyamabanga mukuru wa Loni ushinzwe kurwanya jenoside yabitangarije i Kigali. Yatangaje ko muri Kongo hari kuba jenoside, kandi imvugo zihembera jenoside zikomeje kuba nyinshi.
rero urumva nubwo Loni idahaguruka ngo ibirwanye ariko ababishinzwe muri Loni barabivuga bakavuga ukuri kose, abashinzwe kurwanya uko kuri ibyo bibi biri kuba akaba ari bo baba abanyantege nkeya kubw'impamvu zabo bwite bafitemo inyungu. Yego Bwana Mushakamba, ngibyo ibya Kongo rero. Kongo ishyikirana mu bwihisho, Kongo irya abantu, Kongo itwika abantu, Kongo yihakana abenegihugu. Ngibyo nibyo bya Kongo. Ni ikibazo, ngira ngo unyemerere niba bikunda tugane ku musozo. Yego twajya ku musozo. Reka twibutse abari badukurikiye rero ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru tubagejejeho. Twarebye ukuri ku bivugwa Ipeti muri Walikale hafi ya Pinga, tunyarukira i Kinshasa aho nanone bongeye kwerekeza i Kampala mu mishyikirano, ariko mu buryo bwihishe, ntabwo bashaka kubigaragaza. Hakaba hagiye abantu bo mu nteko ishinga amategeko ndetse bari kumwe n'umukozi wo mu biro bya perezida Tshisekedi. Ni abantu bagera muri 11 bafite urwandiko rw'inzira bagenderaho ruriho amazina yabo bose, bakaba bayobowe na Honorable Lambert Mende Omalanga ari we ubayoboye. Ikindi ni uko twarebye itangazo rya Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politiki wa AFCM 23. Ngibyo ibyo twaganiriye. Turabashimiye abadukurikiye, turabasaba kandi abatarakanda subscribe bakande subscribe, haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki cyangwa ku Muco Wacu TV, hose bakande kuri subscribe. Ntacyo bitwara, nta nicyo byica, ahubwo bituma amakuru abizanira ku buryo bworoshye. Ikindi batwandikire ahanditse comments, baduhe ibitekerezo byabo, babidusangize kugira ngo tunoze ibyo dukora. Umugoroba mwiza. Yari Sentama. Bwana Mushakamba rero akira mikoro. Urakoze cyane Bwana Sentama. Umugoroba mwiza ku badukurikiye, n'ibihe byiza ku badukurikiye aho mwaba muri hose hagiye hatandukanye. Uwiteka abahire kandi twizeye ko isabato yagenze neza.